إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga jamaah balhurmat, hitukbalsin kita ninyo insa taud-taud pagsyukur pa Allah Ta'ala sin pagsarang sukul wayruun buktuan kaniya iban salawat iban salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam dana imiya magad habakkas iban limpa niya harum ini mga umat Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niyo naglingkod-lingkod hakarna dumauhat sinrida iban ulong sin mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala wayuon na sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat paglingkod-lingkod pagsuy-suyan sin kita niyo wat malingkan amon in kabasaran sin mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala serta iban sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu ila akhir hadis. In hadis mga umat al-Islam sarayaw-rayaw pagpunpunan sarayaw-rayaw mabaharakat sarayaw-rayaw anugharaan kita nyo sin rida iban ulong sin Allah Ta'ala iban sin kaampunan niya, iban sin magfirah wat malingkan amu mga sila manusia masub tumaingog masub dumauhat masub kumawa patumtum ding hakallam sin mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala sarta inna sila ini wayruun hangat hulat nila buat malingkan banghakarna sin Allah Ta'ala maglumba-lumba sila pahinang ibadat maglumba-lumba sila pahinang hikamumpaat nila dunya iba sin akhirah amuin kakahinang ya angut-angut sin sila amuin kakahinang amuin mahinang nilari hadunya labi luha intung bas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala mga jama'a milya sin Allah ta'ala asal biyandaan kita niyo sin Allah ta'ala asal kita niyo biyabaitaan biyabangkil sin Allah ta'ala halam Quran maha mulya
inda akun kita nyukatan magpus-us pahinang Maryam. May baha ummatan Islam, subay kita magpus-us pahinang Maryam, sabab in kita manusia aun hula tulakun nato, amuin hula maghajat sarayaw-rayaw luto, iban sarayaw-rayaw hinang lahun nato pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biandaan kita nyo sin mahasud si Allah, law sin Allah ta'ala fastabiqul khairat, law sin Allah ta'ala paglumba kamu pahinang marayaw, pag-us-us kamu pahinang marayaw, paglumba kamu pahinang amuin hinang hikamumpaat, sin hinang dunya wal akhirah, amuin hinang mahinang natu matakaddam di hadunya, labil wa'na ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummatan Islam, in kakahinang ibadat, tumtumun sin kita ni mataud inwalna niya. Bangyari pakato tanyo in kakulas sa ibang kakasay, subay na to usalun, hapag taatan, hapag ibadatan pa Allah Ta'ala. Sabab ummatan Islam, mabaya kau iban sindi, subay na ingin hawabaran mo, biyak sahun mo magtaat, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayruun dahuwat-huwatun na to hinang, wayruun dahuwat-huwatun na to tumbas, wayruun dahuwat-huwatun na to karayawan hadlaw akhirah, buat malingkan amurain na hinang singkitan yung ibadat, di harunya, buat malingkan amurain na hinang na to, piyak lumba-lumbaan na to, piyak kawasan na to rihadunya, amuin hinang marayaw, hinang papagtaatan pa Allah, hinang papag-ibadatan pa Allah, hinang amuin sabab ikakusog simpagtaat mo pa Allah, amuin hinang sabab ikatumtum mo pa Allah Ta'ala, amuin hinang sabab ikakanap sin rukun Islam, amuyan ummatan Islam, in kabayaan sin Allah Ta'ala, inda akong kita nyo katan maglumba-lumba pahinang marayaw. Mga jama'a bal hurmat, tumtumun sin kita niyo, in karuhi dunya hawpo, tumtumun sin kita niyo, subay patauron na itong hinang na tumarayaw. Ayaw kita niyo makrida, in muhi kita niyo pahadarat sin Allah Ta'ala, amo hindi mahipok in luluunan sin kita niyo. Sabab ummatan Islam, wayroon na sa rayaw-rayaw manusia, amo in nyari si hadunya, nag-iibadat siya pa Allah Ta'ala. Wayroon na sa rayaw-rayaw manusia, amuin manusia imabain pamumulan niya, sarta in kakahinang niya, yaunti matay-tay pahinang marayaw, pahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummatan Islam, asal kita biandaan sin Allah Ta'ala, papagtakanahon kita niyo sin luto, sarayaw-rayaw luto, labon na to ingin hawabaran na to, maglukok ligat, magtaat, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab law sin Allah ta'ala, fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Law sin Allah ta'ala, hinang kamu sin luto niyo, unuin sa rayaw-rayaw luto yan. Unuin sa rayaw-rayaw luto yan pagkaon. Unuin sa rayaw kakaon yan.
Sa'law sinallahu ta'ala in sarayaw-rayaw dahon niyo marikaku law sinallahu ta'ala at taqwa amuna in pagmabuka marikaku amuna in pagtaat marikaku amuna in pag-ibadat marikaku. Sabab yandaan kita sinallahu ta'ala asal wala kita niyawam, asal kita diyak ng isti'dad, asal kita niyudaakon bang biyat diin in hinangon na turiha dunya wala na kita niyawam ibad piyatumtuman kita sin rasul iban sin kaulamaan sin kita niyo iban sin mga sila magpatumtum haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, mga kamaasan sin kami haakama Islam, dahon na to ingin hawabaran na to, maglubog ligad, magtaat pa Allah ta'ala, yari kato tanim tangumulan marayaw, yari kato tanim ingkakulasak haging hawabaran na to, yari kato tanim in waktu sarayaw-rayaw waktu, yari kato tanim in karuhi, amu in ni'matul haya, subay na to ini mapakay, papagtaatan, papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ipasilang kato kaniyo, in kakusok na to, in ginhawabaran na to, bangyan ipakato kaniyo in kabata, asupaya biyad diin, bang in kabata mo bigda in kusok mo iban sin malaas na ko mag-ibadat. Ang pabang yan doon kay mo in kabata, yan pa kay mo in sahaba-haba waktu, yan pa kay mo in sahaba-haba, amo in mahinang mo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa bangkaw nag-ibadat, tabiya yaun malaas na kaw, sa bangkaw nag-ibadat, amo in suong na kaw tumunghab sing kamatay mo, amo in yaun na kaw timutunghab halaw sing kaospitalan, sing kamatay mo, inya tuaw de sab kamumpaatan niya, sa kulang na in maranya luto pahadarat sin Allah. Mga ummat al-Islam, in hadith, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, parihalaun na to, insyaallah ta'ala, in mga 5 masabot na to sing kita yung harog ini. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, igtanim 5 qabla 5, madalan na magkabangkir sin na kaulamaan sin kita niyo, asupaya mahinang kato tanyo in hadith ini bulansang, mahinang kato tanyo ini matakaddam, asupaya in ginhawabaran na to, mausal na to hapagtaatan, hapag-ibadatan pa Allah. Sabapin manusia bihaun, bang siya di mangannal sin pag-akhirat niya, bang siya di tumumtum sin adlaw susungon niya, aun waktu tabiya yaun ligap na sin parihasan dunya, aun waktu pumawas na parihasan dunya, sumagawa in adlaw akhirat susungon niya, di niya nahamparahun, di niya naparulihun, in parahal, amo yaun in ula niya reality, amo yaun in hula niya kasabunnalan, sabab in dunya paglulumba-lumbaan sadya, pahinang ibadat, pagpatauran sin hinang karayawan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipasaot kato kaniyo, in 5 parakala ini, ipasaot, ipaparihala kato tanim 5 parakala ini, hadi pa siya dumatong kato tanim. Asal kita biandaan asal, wala kita yawam asal, arakala dumatong kato taniyo, subay na kita malamma,
subay na kita bukun makusog mag-ibadat ang kita huminang sing karayawan. Laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam panaknaan, subay hipasaot kato taniyo, ipausal, bukun subay konsum, bukun subay kumisa, bukun subay hangkabulan, bukun subay na dumatong intahon atau akan Ramadan para Ramadan, sa utan na bihaon, bang uno in adlaw bihaon, bang uno in dum bihaon, bang uno in pizza bihaon, bang uno in waktu bihaon, bang uno in adlaw bihaon, ayaw na kau tumarad sing konsum, ayaw na kau tumarad sin bulan, ayaw na kau tumarad sin adlawan, sumagawa sa utkaw, bang uno in waktu biyus kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam panak na an hadith, ipapalihala kato tani. Laung si Rasul sababaka kabla haramik. In ini ummat al-Islam ma'lum kato tani. Laung si Rasul ipasaot kato tani. In kabagong bata sin kita niyo. In kabagong bata, amo in kabata mo bihaon, usalon mo papagtaatan pa Allah. Hinangon mo hinang ibadat, in kabata mo, ayaw na kau tumarad suway amo in tabiya lumaas na kau. Bukun mo na takaran amo in subay na tabiya yaon namuti na in umo, ang pakaw mag-ibadat pa Allah. Ang pain ini, diya kato taniyo, subay tuod pasautan, subay tuod amuin paus-uson, bangin usin adlaw dumatong kato taniyo, bangin usin bulan dumatong kato taniyo, subay labi, in-us na to tumugpa, subay labi, in-us na to huminang-hinang marayaw, papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung si Rasul, sababaka kabla haramik, sa utana, in kabata mo, hadi pa kau datungan sing kalaas mo, hadi pa dumatong kay mo, in kalaas mo, sabab in kita manusia, bihaon mabata kita, konsum ko isa, wayroon da inya angot-angot mo, wayroon da inya angot-angot mo, wat malingkan in tiyakaran mo di hadunya, kalaas mo iba sing kamatay mo. Mga jama'a dal hurma, mga kamaasan sing kamiha kama Islam, parihalaon na to bihaon, in kabata na to, manaytay hapag ibadatan, manaytay hapag taatan pa Allah, amo hindi siya mahinang-hinang maksiyat pa Allah. Sabab ummat al-Islam, in bata bago, mataod pa in mahinang na karayawan, mataod pa imahinang niya ibadat sarta labi luba na in hawal jaman bihaon labi aula in mga kabataan bihaon bata bago in subay nila tuod sa utan in maglumba sila maun mangaddi sin aga Islam, mangaddi sila maun sin aga mapiyando kanila sin Allah Ta'ala ibang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab wayroon na sa rayaw magdayaw sin kauman, wayroon na sa rayaw magdayaw sin hula, amurakuman bihaon in mga uling jaman, mga bata bago bihaon, in subay nila pasambuhon, in pagtuntut nila ilmo, pagpangadji, hagalanggang sin ilmo, in magbaan-baan sila mahon, palaw ibadat, papagpangadjian, sin mga ilmo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang ilmo impirangad sing kabataan, wayroon isambong na hinang marayaw, wayroon isambong niya ganti sin mga ulama, wayroon ganti nila buat malingkan tong basida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jama'a bil hurma, inhi kawalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla sakami. Yari maklum kato tani mga umat ng Islam, madaranda magkarangkil sing kita ni.
yari kato tanyurihaon in kakusog. Kakusog, siha, usalon na to, hapag taatan, hapag sujuran, hapag tasbihan, hapag basahan Quran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang yan kayo mo doon ng kakusog. Yan doon kayo mo insarayaw-rayaw pamaranan. Tungtuman niyo ng umat at Islam. Bigda sayan in nag-iibadat. Tao malaat. Bigda sayan in tao nag-iibadat. Inhalawm siya kusog imasimbukot. Sabab in na nga sila mano siya nag-ibadat halam kusog. Wayroon na sa rayaw-rayaw. Sa ummatan Islam, aon da isab kailo na nga sila biusan kusog sa wallahu musta'an aon paring kato kaniyo mano siya ipon sinallahu ta'ala ya undoon ing kakusog ya undoon ing kakusog sinsiha ya undoon ing sarayaw-rayaw pamaranan ya undoon ing sarayaw-rayaw kakulasag sing ginhawabaran sungagawa din kanila aun da isa ping mga sila mahukaw magtaat mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ummatan Islam sa uta bihaon in kakulasag mo singin hamabaran mo sa uta na bihaon bukon na kaw tumagad subay na puasa bukon na kaw tumagad subay na kaw yato na kaw halam general sa ospital bukon na kaw tumagad bangkaw para tumansin Allah Ta'ala sakit. Bukon na kaw tumagad, bangkaw yan na timutunghab, sung na kaw mapat. Ummatan Islam, parihalaan na, in waktu mo parihalaan na, in kakusog mo, hapag taatan, hapag ibadatan pa Allah. Sabat bang yan, bakay mo in kakusog tumtuma. Tumaod na isa pinhinang mo karayawan. Tumaod na isa pinsagkaw mo pahinang, naglumba-lumba pahinang ibadat. Biag diin pa ikakusok mo, huminang ibadat, naglumba-lumba ka pahinang ibadat, bang ingin hawabaran mo, yaon na kaw natigalam, yaon na kaw halambay, nagpananak, biag diin pa ikakusok, sinhinang mo, naglumba-lumba pahinang manayaw, bang ingin hawabaran mo, amura kumandila in mamisara, amura kumansinod, in magkulak, wayroon na ingin hawabaran, sabab wayroon na tiyang suk na kay musin Allah in kakusog mo ang kan ummatan Islam sa utamarayaw ayaw mo parihala ayaw mo upasa in waktu roon kayo mga ummatan Islam in hikatunia law si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghinaka qabla faqrik ipasaot ka to taniyo in pagdaya in pangarta sin kita niyo bang aun labi-labihan amo in pangarta biusan kau sin Allah rizki halal biusan kau sin Allah ta'ala rizki inyan pagsyukur ko pa Allah bang kawiusan sing Allah Ta'ala arta rizki din ha Allah Ta'ala pagkaura in pagsyukur sabab in mga sila manusia ipon sing Allah biusan sing Allah Ta'ala pangarta rizki mataod in mahinang nila karayawan mausan nila in hinang nila ibadat hakabayaan sing Allah sab may taon sila hikakakus aon pangarta nila nausal nila sabab hikaampon sin parbusahan nila sabab mahinang nila ibadat di naman harumnya gabi lupa pahadarat sin Allah Ta'ala wayroon na sarayaw-rayaw manusia amuin nakdaya bihaon anunya wayroon na sarayaw-rayaw manusia taga alta sarta in pangarta bius ka na sin Allah timatay-tay doon tuan hakabayaan sin Allah amuin piyatay-tay niya bang biyat diin pa in kataod sin hinang nga ibadat
dang biyat diin pa in kataod sin maranya luto pahadarat sin Allah sabmahi ya undoon kaniya in pagghina ya undoon kana in pagdaya sarata in pagdaya niya na usal niya hakabayaan sin Allah Ta'ala. In pagdaya niya na usal niya hakabayaan sin Allah Ta'ala. Piya parihala niya in ritiki niya hakabayaan sin Allah. Ummatan Islam parihalaun na to in mga ritiki bius ka to sin Allah Ta'ala. Sumagawa Allahumma musta'an aun day sab na manusia biusan sin Allah Ta'ala ritiki biusan sin Allah Ta'ala pangarta sumagawa aun day sab din kanila in pangarta nila wayrukum nila na napakay na usal hakabayaan sin Allah. Aun day sab din kanila wayrukum nila timataytay pahinang ibadat pahinang karayawan pa Allah Ta'ala. Amo iniimmak kasusah bang inang ibadat maglumba-lumba pahinang marayaw ipapasaot kay mo yung pangarta mo pahinang marayaw impakdaya mo biusan to sin Allah Ta'ala sumagawa ummatan Islam aw wag tumahukaw kita haparkala ibadat aw wag tumahukaw kita haparkala amo intiyo tatkato sin sara amo in sabab mahinang mutuan ulong iban rida sin Allah Ta'ala bang nausal impangarta hakabayaan sin Allah Ta'ala. In hikaupat niya mga ummatan Islam ipapasaot kato kaniyo in kakulasab in waktu sin kita niyo amo in waktu wayrukun na sarayaw-rayaw amo in mahinang na to ibadat magparihala sin mga kafardu-farduan magparihala sin mga piyawajid kato sin Allah Ta'ala. Ipaparihala in waktu hadik pa siya dumatong mga ummatan Islam mataod din mga hinang marayaw kaglumba-lumbaan sin kita niyo di sadya halima waktu ini mamarahi biat diin na bangkya kanapan mo pa sin mga ibadat amo in kawajiban kay mo sin Allah Ta'ala amo in piya parihala kay mo sin Allah Ta'ala amo pa ka ummatan Islam harparkala sambahayang lima waktu biya ini nagaan niya amura in mga sila kaya taupikan sin Allah amura in mga sila halaw idayat sin Allah Ta'ala amura in mga sila halaw ulong sin Allah sumagawa ummatan Islam bang ini di maparihala amo pa ka mataog waktu minsan dahil lima waktu aw waktu wayrukun pa makaparihala kaniya aw waktu ummatan Islam di na siya maparakbus in lima waktu ron hagin hawabaran na to ummatan Islam subay ini sa utan sing kita niyo parakbusun parihalaon wayrukun na sarayaw-rayaw ibadat amuin hinangon sing kita niyo amuin lang sin Allah Ta'ala illa alladhina amanu wa aminus salihat amuin mga sila manusia amanu nag-iman sin iman purna pa Allah Ta'ala amuin iman yaun na naimbuko halaw atay nila yaun in iman magtan pag-iman wa aminus salihat iban nag-iman sila sarta yaun timataytay inhinang nila pahinang marayaw naglumba-lumba sila pahinang marayaw wayroon kiya likap nila in pag-usahan nila hapag lumba-lumbaan pahinang marayaw wayroon kiya likap nila in mga parihasan uno-uno na sumagawa yaun na sila masi timututog hakabayaan hapag hinangan ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga jamaah al-hukmah ini kalima niya ipasaot kato taniyo babayani kato taniyo intabuhi wa hayataka qabla mautik ipasaot kato taniyo bihaon intabuhi na to hadi padumatong kato taniyo kamatay mga ummatan Islam in parakala ini
mabaya kau ibang sindi asal dumatong kayo. Amuin umiyan na injin hawabaran mo. Amo hindi na kau mabaya dagpakan sing kamatay. Amuin atas kau mamayag sing pilasin. Pila milyon, pila ikakaus mo. Bang mandi kau para tuwan sing kamatay. Inyan, way doon kasabunalan niya. Sumagawa umat ng Islam. In kamatay ya angot sing kita ikatan. Sibu na in mabaya kau ibang sindi. Dumatong siya ibang sindi. Inyan, in kamatay para tungon na sin Allah. Mga umat ng Islam, subay na to, sautan, intabuhi na to, bawayari ka to, tanong in ni'matul haya. Ni'mat kabuhi, sabab umat ng Islam, bang wayroon na kabuhi sin manusia, biyak diin pa siya huminang ibadat. Biyak diin pa siya makapagtawad pa Allah Ta'ala hanggang anusa niya. Sumakawa, bang yan kayo, in kabuhi mo, insya Allah Ta'ala, mataud pa in waktu ligutun sin ikaw, mataud pa waktu pananapon sin ikaw hapagtaatan pa Allah. Sabab mayta, in kabuhi mo, piyatay-tay mo, hakabayaan sin Allah Ta'ala, ang kanalaw sin Ali, radiyallahu anhu ardah, al-khawfu min al-jalil, al-amalu bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dadu yawm rahim. Mamarahikatu kaniyo mahinang matakadam, pag-isti'dad, sin kita niyo, amuin tulakun na tuhula, amuin hula, pinakamalayo hula, tulakun sin kita niyo, wayroon na sarayaw-rayaw, dahon na to, amuin tumulak yaon, wat malingkan, amurain hinang na to karayawan, amurain hinang na to ibadat, amurain hinang sin kita niyo, pag marayaw, di halun niya, paglumba-lumba, pahinang ibadat, paglumba-lumba, pagpatauran, ikakusog sin ibadat sin kita niyo, murah-murahan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ati kubaha, patubtubon sin kami dito, insya Allah ta'ala, mahinang kato tanong matakadam, murah-murahan, indong ini, papagbarakatun, kato tanong sin Allah ta'ala, di naman harunya, labi luwa, haad daw akhirah, murah-murahan insya Allah, ati ko aunda, waktu sin kita niyo, kahaba doon aunda pag nasihat, sin hambuk tampat, sin hambuk paulang sin kita niyo ini, hari pa ako maka, insya Allah, salam tuwa maun kanyo katan hanangan ang tatay mo, sibuk da in malayo, iban sin masuok, labi luwa, magsukur fa Allah Ta'ala, iban pahambuok, magulang sin kami, magulang ha ilmo, wayroon na rugaing, tingkan Syekh Sansibar Jamahali, piyari hala siya sin Allah Ta'ala, iban sin mga ahli niya, iban sin mga sila katan murah-murahan, halom sila ulong ridap sin Allah Ta'ala, amuin naggausbawbog sin programa ini, murah-murahan, parihala siya sin Allah Ta'ala, hakatan waktu, mamaid kami, halapal pagkasi iban rasa, subhanakallah bihamdi, nashhadu an la ilaha illa an, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.